benke nka kero mugaga tebire ngarero nyenye ngo keri na beko nyenyo Maasai na bwa toko asireri gwe no mwancho ige ntege kongu sana by the way na mbono yatwa kerenya sambia mune kiagera bwa togolemu basaza na bale mereri bakoba na ninge ntege kongu sana tuacha na barari bande gaiga atuabeire tugocha asoko na guchencha ni kiagera meremeri na beko genda igo ande ntuna botoko na gocha rioka ndaragenda kukuona sawa ndaragenda kwa barari bande libaga litanga litigamba kere mbia mono ino na mashabiki nifaiti abande mwarura ale sana kintu gyo kyaba ikiaiga no bwanchani na masikani ganya saba senie na inde mutu wa moyo iyo onde na bara asireringa kero gwake simire dikwe kananga kero kende tugwatimire mogokora lakini ndago tebi utigana nere kiagera ngoja kuumerana twari ngeiga twari goja kuumerana manye Maasai atari ngere ngoja kutoka mwenga ro chirende nga Kisi FM igone bwate ngencho yae yatoletire amu yagere tuachire kuumerana tinta itiko kwana mange tiga ngireri bageli enchenga legania barari bande bali banyale ko babago ika bande no bakabeira yakoro kwege suge twani wali mu bana bale mu bako bana bale ngingi bale mu bale abana banta bale mu kabisa takubona gendo geto senge njoelire mwakoni na marieta matinye bageni bande bale ngona bwo familia ari kumanya gose abarari bamanyu bari bande baratoka ndo ira chinga kichinyinge I think was no yobuye katotarenge nere abandi etwajire na inuka trende na to visit so besabari torochi twensi abana mbata to bwate bate chinyaroka ibere pamoja na mumroyo wamo mumrane last born for 7 years ayo kabere gari grade 6 na mutangani mbona ago pursue medicine first year mwanchone gao kolega sia tambake na ncheki ndege ngo kora Kisi FM enero enka yaito bali na igomba genda mpaka kegogi nsobo mama actually my mother no are gaiga that was saluteliga mama na roria